Biamano sana. Aiga tore sakurunga DOK Nyansiongo. Lo chingo motari mboro bantu magani kubaka chikura. Na rudi stream ya mo. Kora baiki yangu 100 na gento ne 200 na gento. 600. So at least ndoje ngatuwaiki yangu 50% voter turnout. Na itirachi polling station chindege sebei. Nyaronde Nyansuru ne Jones ndoje ngotori ese problem yatoka tindereje kero mu chumba yomo ku South Mugirango gacha n'abantu babwate kinsara abantu bane batanu mba umyete bayiri nyagitari kinya baskari mbacha watu dise ground lakini yento nama chikoro rankari na bantu baito ba Nyansiongo batagiti umuntu kurisike ucha kubatabera nakibagwa kachikora naina kiki narana nakiki abaga ekimono naba bachite baba bacha rero no barenga kimo mosi twabwata muchango tindireti ekanisa ya SD tindireti bonse no barenga ande tukabariga nibija ande bakagenda isiko bagakora naba murabu kere kanisa ya eri bono ngakiko banaenda ba murabu abu bakwanete na barabu baade kanisa eri Jumamosi ye muiso na matukata tu naenda ba murabu naenda na bakumunyokia uyo bwata kinsara igege minutinga abantu taringa naye banjite nebeze yao banjite igo baji komorora abantu baba kibarimo mpaka bono iga no babegite road block bawo kana nga muntu isikuta acha kototayiri na kitugwa kachikora Nyansiongo banda Nyansiongo mbo to bongo mbo te huru yabo tiga abantu kuruisika batutike tochore ori tutagete ko mu MCA ikene kurogege ke sana ikirogege ke mu kurenta bachumbe gusina 50 barema kibeze kikorwegwa kinsara umwara nanyo re kinsara kabisa najiwe kampa ku mutandao kinsara ebibago ikirogo kyobo MCA naende igone tubamenyenga abantu banyansiongo mbana korensara ndero toje korensara nana korenza ndero nacha korongena binzara korekanaga naena abantu bakuminga inere korukwenzara uko torendere kinsara ku South Mugirango ojo guita abantu bana banyansiongo so lakini mamura wamedhibiti hali na bonoiga na nene onkwira na tindireti aona gana ngo nago na baraba ndenga gendo kene nkiyo kya wire kurwise basari tu muntu lakini ngota yo abantu ba minto mbiya mono campaign tu akorete buya segiteruwa neti abantu ba Nyansiongo na baraba to eru bono mucho korende segite kayo moerio rebo besana na ende no nyembara ubo na bayango ndenga abantu baona bara bororo bono nero na nakumineki girande jinzara sababu ekero to kurigire dina wota yanga ki onye no muntu ucha kwebereri chikura neba ngane beso komo ngumoro kyurenzara utoko mwebesa ngorega nako mutenga kigenda ujuro sana muino garia mungino ndare garia ako egantu chire nyumba ko koraba barenta chinsara nebi nungusu ne chiboda boda bwate gusemi 3 ibina mangana ndi babwate okoranga ne chitebe babwate chabo wate korente tutukanu babe kichitebe chime erinde bagende na chiya chinde ko jitara ichuru Nyansiongo ga abange nabarimi wikabo ke mambia akame ngombe yae ahira mabere para asoe mugondo atubichaye anyire tulubari amana gwesibia ache so chinza na chichindo cha bantu abange barache okay namba ibere bantu mbongwa ebuya na basikari na barabu security. I want to congratulate them bamenyo ko bwango sana bamuraho batama babwatiri nande tukuna kotabiye police commissioner nga wiko muntabu atwe wikaba murabari babwatu igari nemenyekanete chibichanjiroro omurabari tikababwatu lakini bono iga hali imekuwa mzuri tigabantu baze beso kibake kura turujya bangina bane mbono baru mugondo esibire mbono ba gocha abantu baito no bariga lakini for the voter turnout ndoche 50% and above I think it is good anta chi agent chi chap aba MCA aba batenene wonzi piti gaba ba allowed bari babwate badges baikaranze mutuwari ekura mune kubarwa kero agent ebe satisfied nga hakinja korekana lakini mnano jikiro cha agrubono tatige incident ya tendereti yando chikumbiyando choko tawre rumboro wa police station chiki. Thank you so much.